Danas smo povodom Svetskog dana hrane, moje društvo i ja iz srednje škole Pavle Savić napravili razne specijalitete, kako slane, tako i slatke, od bundeve, rogača, imperijalnog brašna. Bilo je raznolike hrane. Također napravili smo i malu izložbicu na temu hrana u bojama jeseni. Tu možete saznati dosta više o ovom današnjem danu i generalno o hrani na koje smo teme radili. Autori ove projektne aktivnosti bili su profesorici Mira Božić i Bija Jovanović. What about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember